June ni som paruk sang ni som ni paruk thole ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule nimin jing khan US President Donald Trump chuan Iran nen inremnan nei felta ti apuanga Strait of Hormuz chuman choi ngai lovina zale ta ti apuang boka anua Iran Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi chuan Tramathu soi hi ran nem ngeta Iran le US in kara buena top hal ni in soi ve bokani kumin February ni som ni pariata tanga intran US le Iran in kar buena hi top ta ni in Trump hian truth social apuanga Iran nena inremna thuthlung chu zo felani ta in zawa in kalom puya cheu Strait of Hormuz chu poisa choi ngai lawa paltlang thein hong turin thu ka pe ngala US in Iran dan da po ti top ngal turin thu ka pe boke khovel long te u in khol ti nung ro ule tuyal thei chu luang tran ro se ti na zia kani hemin hu lokhian Trump hian truth social avek hian post dang siam le in he inrem na ro pui tak hian helai bial himna le zalen na thlen don ani President tam takin Iran nena inrem na nen lo tum to thina kahma mi te khan zawai nan hlo chamani helai bial hruai tu te chuan a voi khat nan helai bial a remna le muan na tak tak thlen thei tu president an muta zirtop nia inrem na thuthlung zia nianga tuipuya bom then fai anianga tuyal thei chu le lam le lama aluang le anga khovel puma aluang le to ang atibok Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan exa post siamin US le Iran ten inrem na thuthlung zian rem ti thu apuanga taimataka inbiakna nei ani hnuwa USA le Islamic Republic of Iran te inkara peace deal chu peifelani ta ti ka puangani rampani te hian konghrang hranga sipai te chet na ti top vek an rem ti a heta hian Lebanon potel atiani Sharif chuan US le Iran inkara inrem na thuthlung hi zirtop ni June ni som pakwa hian Switzerland a official in ziani don ti apuanga he inrem na thuthlung peifelani theinan hian Qatar Saudi Arabia le Turkey ram hruai tu te in pek na fak boka he inrem na hi in biak na nei le zel na tur bultan na le be chan turani thu a soi bokani Qatar ram Ministry of Foreign Affairs chuan thu chu siamin US le Iran inkara MOU zia tura peifel le pomani ta chu lom manti thu an soya helai bial le khovel puma remna le muanna omzel theinan le sumdon na lama mason na thlen zel theinan he MOU hi apoimo ni in an soibok UK Prime Minister Keir Starmer chuan US le Iran inkar soifelani ta le MOU ziani don ta chu lomomati thu sain inbiana nei le zel tura puyanin huam thu asaya French President Emmanuel Macron chuan he inrem na hi thinlung taka welcome thu sain a hlotlin zel theinana malak chun zoma poimo ti asaya Strait of Hormuz honani tur chu helai bial le khovel ta na thoben thlak hle ani atia Strait of Hormuz honani zel theinan France le UK in malak chun zoman tum thu a soiboka Lebanon boina pore theinan theito pan chua zel don ni in a soibok US President JD Vance chuan he inrem na hian Middle East a hun thar her chu atir don ti sain President Trump malak na faka President hian helai bial mason na tak tak om theinan mala a Iran ram nen po hun thar kan chuan kai thei ka beisei in ring tok takin Iran chuan nuclear ral thuama nei ngai lowang ti kan soi thei to in ka hria chu America mi puite tan thil ro pui takani atia Vencian tuel theile gas manatlak niam ngala beisei thu asaya zirtop nia ming ziana po tel venge tum thu asai bok Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs chuan sipai hmanga inepna ti topa ni somruk chunga inrem na tluantling nei ani theina tura in biakna nei le tumani chu than ti thu an saya United Arab Emirates chuan international law zom chungin helai bial remna himna le ngena om theina na in biakna le indor ton na nei zel than ti thu an saya UAE Foreign Ministry chuan inrem na thu thlung zom zel ni se an du thu an saibok Kuwait point US le Iran inkara MOU zia theini don ta chu lom man ti thu an saya Pakistan le Qatar malak na po an fakbok Turkey ram President Tayyip Erdogan chuan US le Iran inrem na hi helai bial rem na le muanna om theina na mason na poimo takani ti sain lomomati thu asaya Turkey chuan rem na le muanna om zel theinan theito pan chua zel don ni in soibok UN Secretary General Antonio Guterres point
he inremna hi Middle East remna le muanna om theina na ra bi poimo takani ti in lom omati thu asai European Commission President Ursula von der Leyen chuan MOU pe felani ta chu lom omati thu le he MOU ti hlotlin ani theina na tho chungai poimo turani thu asai ve bok Bangladesh Foreign Ministry point thu chu siamin he inremna hiana dai rei ngei be seina le rin na nen lom omanti thu an saya Bangladesh chuan boina re theinan inbiak na nei chu englai puan soi thinani antia German Chancellor Friedrich Merz point MOU pe ani ta le rampani tenan pomta chu lomomati thu asaya Middle East mai baka khovel pumtan thu lomomani ti in ti hlotlin nge ani theinana malaka tulta ni in asaibok Canada Prime Minister Mark Carney chuan inrem na nget tak nei ani be seina an nei thu asaya he inrem na hian Strait of Hormuz hon le Iran nuclear program ati top nge yang ti abe sei thu asai ve bokani heti lai hian Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan US le Iran inrem na chuan Israel huam ve lo thu asai ve thung Middle East a in an report danin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Trump hna Israel chuan US le Iran inrem na in huam ve lowan ngai thu a hril nin an ziaka Netanyahu chuan Israel sipai te chuan Lebanon an chua san don lova Hezbollah ho beinan chun zom zel don ni in Trump hi a hril antibok Ben-Gvir chuan exa post siamin Israel chuan an ram himna ta na thil poimon ngai tu zel dona khovel huap inrem na dangin Israel thutluk na ti boilova a huam ve lo ti asaya Trump inrem na hian min phuar ve lo Israel hi US thun hnuaya omani lova independent ram ma niaro inrel kan ni US hi kan kom ngeya President Trump chunga po kan lom chu wangi ro chuan Israel hi midang thu hnuaya om ramani ti na ni lo atibok Ben-Gvir chuan Israel ram hruai tu te hnapui ber chu an khwale tuite len sipai te himna ni thu asaya ram dang nor na ain an ram le nam himna chu an ngai poimo zoka tun hmain ram dang le khovel huap pol te nor nan ngai poimo wangin an lo ti sual to a ti sual non an tum to lo ti asaya international pressure a kan oma piangin aman chu thisen le apung nen kan pesiani atiani Ben-Gvir chuan Hezbollah ho an beina ti top tur inrem na reng an pom lo ti sain Hezbollah ho ral thuam ti chiat sak vekani ma chuan an beizel don ti asaya Lebanon atanga drone le missile ronkal reng chan le lovin kan chu lawang atibok US le Iran inrem na thu puan hnuwa thu soina ma sabera Israel Prime Minister Netanyahu chuan US le Israel in kumin February thla Iran an beina khan Israel chu nuclear ral thuam hmanga be mai hlo om na laka veng ni in asaya apoimo ber chu nuclear hmanga Israel beina tur kan dang thei khani atia Israel khole tui makta duai tel te nuclear ral thuam hmanga than ni theina hlo om tak chu kum engemaw zat chunga tan kan ti to pani Iran in nuclear ral thuam nei kan phal lova nuclear ral thuam an nei lo na tura be hi kadam chunga ka thil tumania inrem na zi ani amoni lawemo Iran hian nuclear ral thuam an nei don lova Israel Prime Minister kani chung chuan an nei lawang atibok US nen tang dunin Iran nuclear ral thuam nei turan dang ti soin Netanyahu chuan Israel chanchina operation lian ber kan neya nuclear scientist te kan bituma firfiak sarkar hruai tu te kan thata nuclear mun te kan ti chia missile siam chuana tam tak kan ti cheboka sipai te mun la industry chiar sen lo kan ti cheboka an navy le air force kan ti chiat saka Iran mi puite thattu commander te kan da thaboka Iran sum le paidin mun po na sa takin na chia kan ram tan le kan mi puite ta na hlo om chu kan ti bo ani atibok Netanyahu chuan Gaza Lebanon Syria Yemen le West Bank ka security zone an siam thu le heng zone te hi an rama him nian hriat ma chuan chua san don lo ti asaya kan ram ven hima tul chung chu heng security zone te hi kan chua san lawang atia Israel ram inthlan pui chu le tum thu po sain ne na chan ngei tumin inthlan ka chu leang atibokani heti la hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan US enchhin nan MOU an pomphot ti asaya uluk taka soi ho ani hnuwa Maldives member zong deuh thoin MOU thu inziak te chu tha kan tia America in Iran ram le namdik na chanwo za tak em ti chu atak enchin kan du tlang ani atia
MOU hi thlaeng mozat chung in biakna nei hnuwa pomania Supreme Leader Mostaba Khamenei chuan Iran ram le namtana thaber tura MOU zia konga thohlok berani atibok Hamas ho point US le Iran an in rem theita chu lo momanti thu an saya thu chua siamin Hamas chuan he in rem na hian helai bela har sat na sang sanga chin fel nge yan be sei thu an saya apoimo bera chuan Israel in Gaza stripa Palestinian mi puitia ti du dana top ngei be sei na nia chuba ka chon Lebanon le mun dangan be na top ngei be sei na kan nei bokani antia Israel in Palestinian mi puita noi bo tuma be na top ma chuan helai biala hian rem na le mon na om thei don lo ni in a soibok nizan khan US President Trump chuan French ram avian les bain sa G7 summit ne tel turin US a chua sana zirtop nia Iran nen Geneva khupuya MOU an zia huna Vice President JD Vance satel don thu asaya ahun nei dana zirina ma ngei potel mai theini in a soi Trump chuan MOU an zia felvele in rem na thukim changchu mi pui hriata Bahzar ngalani tur thu asaya document poimo takani wangin kan zia felvele Bahzar ngalani ang Obama document chelutuk angkhani velo ati kherbok heti la hian Vice President Vance chuan MOU hi document poimo takania Iran in nuclear ral thuama nei lo na tur le Strait of Hormuz hon na turania thil poimo tak pahnia kenga chu mai baka chuan Iran ram sum le pai din mun poina that pui don ani atia President John kumsomli le pasari z US le Iran in melmak to na ti redua Iran lamin an in tiam nan za anti ve turten ti angaya he in rem na hi thil ti na zui zel angaya ni atibok Bahzar lo thlira wangin kan lo me